UMLA but MDC Karanikor constituency uba Pius Marwin hagasi palay jong katayaw ulapli patba ya lightly jinking jong kasurak Mahesh Khola dareng giri kibala pentrei leng baka scheme Rural Infrastructure Development Fund hakajinglut kibala kot khatlai klur tingka. Uneu MLA ulapli yakini ki jinking hakajinyo don ringkat ke Deputy Commissioner ke Southwest Khasi Hills ikong si Kharkongor u Executive Engineer ke PWD Roads Karanikor Division uba HS Dengdo u SDO Karanikor Subdivision uba di Kendat bat kiwei. Habakran hakajinyo lang balengkot balapan long hapalau jeng ke School Blue Star Upper Primary School ulapan pau yakijing sungu yaki engineer ki SDO bat ki contractor ki balatrai shitam bat pendap yakini ki jingking hakapor ke balapu kabanyarap ru shikat dai ikipai nong song kathan hakalet kawan kamtam hakapor yur. Uba Pius ulapan paru bakumu MLA udan shibun kijing temu ke ban penmentoi ki patba bat ulapan kijing trelang nakabenta kabit kabiang jong kathan. Hakini kasi uniu MLA ulakularu ban ajing yarap kabakat san lak tengka ya ke School Blue Star nakabenta bakan penbha bat snat ma ya ke kamera kelas. Kini kecil kalau kepada kamu sesah kata-kata ya kita pak jong kanong song sini. Ini kecil tak connect tu, but oi tak ke district ini lagi support West Khasi Hills district. De rengkat jong kecil testom nak yang ke department, yang engineer but SDO principal, ba kekian ado ini kisnam support ke baladep. De hakapor kaba biang nilai yo dan play ya ke dijikin yang mentah kesini. De Pembuat biang kadai kejiking, kadai nak skim juga RIDF, kadai nak RQR, but RQLai. De kasangsan juga ni tolong lai kulur. De bro lai kelihi nak kalian juga kontraktor juga terima, but la ban pendap banyin ala hari hiru ban yo play ha kaneka sni ya kaneka jiking. De ngi balong ba kajingdap juga di jiking. Tang bakin yo bensuk berkilat kawan re kan suk iki hakaba lek bende ya kimar kimata belek kelek kawan nak kamta kajongki te hakni kapor nak le junga kentu iki nong snong makam tam ni layo ini jiking nak yang department kila pendap ya kamram dre ka bentapat naki nong snong kumno ben sumar ya ka nomor bon ki khap wala ngila pendap ya ka srok ngila pendap ya ka jingking dre da ka jingle tortipat kemudian kalau pensniu no ya ke jingtrai jong ke department. Saatnya dengar tentang negara kesatuan, yang merungnya mesti kamu